awuthule bo awuthule wekhathekile awuthule bo uyasebenza usebenza uhleze ekhaya ayikho income engenayo angikhathali ukuthi unamalini angikhathali ukuthi ibalance yakho yithini kodwa wonke umuntu ngithi njengamanje uhlezi phansi ayikho into engenayo ngahlala ngajula nami ngathi angicabanga njengendoda ukuthi ikuphi engakuzama okuncane ukuzama umphakathi wakithi kwagqekazi ukuthi abantu bedle ngikhombise uthando engibathanda ngalo endaweni yabantu abangemukela bangithanda ngizokhonzela inxiwa ngisuka endaweni yasengqonyaneni akaze bangibuze ID ukuthi uphetheni kwasha kwacima imibuzo eyishumi kepha bamukela nje lensizwa ababengayazi ukuthi ubani nalelo khono lalingakaveli ngaleyo ndlela kanti uNkulunkulu emuhle yena uhlelile ukuthi lesibusiso abasemukelayo ngelinye ilanga endaweni yabo endaweni yabantwana endaweni kaShingana endaweni yasonkweni yini ezokwenzeka ingakho ke ngihlale phansi ngajula ngathi angicabangela umphakathi wakithi wasonkweni ukuthi ngizowulekelela ngani njengoba wonke umuntu ehlezi kubuhlungu ukuhlala nezingane ezilambile okubuka kwenzeka kuwe kwenzeka nakwabanye ngazama nami njengendoda ngahlanganisa bangihlonipha bangihloniphayo ngokubambisana sawathola ama food parcels sayinika imindeni ukudla imindeni e100 ngenxa yokuthanda umfanekiso kaNkulunkulu ongumuntu ngenithi noma ungayesabatheni ungalovi noma ungayesontweni zonke izinsuku kodwa uma ungakasihloniphi isidalwa sikaNkulunkulu esingumuntu ngibona ngathi konke kuyoba yizeleze somnandi uqedile sifisa ukubonga sizilwisa ukujabula kakhulu sesibone la kuMaskandi Zonke FM la kuMaskandi ivumo wethu leso ekhona njengamanje asikwazi ukuniyeka nikhona nenza into ende sabobonye abanye abaculi makuthiwa benza into basabalale bejatshulele nathi sizojabulela ngokwethu nguMaskandi ngoba wenza kahle emphakathini njengoba somnandi usiqalelile wathi hayi lalela ubuyisele ekhaya kaGqikazi ezakwazi njani la mhlezi khona